agbasa active messages. Wan, isurat ko din nga ba dito. Ayan, good afternoon. Apo, happy listening. Kadagiti, kaaro pa tayo iti kabangibang nga bansa. Ano, ti bansa man ti Ilocano? Lubong. Ay, mali. Madi, lubong. Diyos ko, ti bagi. DJ Pluto katakuha ta kita. Bansa. Nasyon. Bansa. Madi. Bansa? Bansa, di nagluganan na. Bansa, di nagluganan na. Ayan. Apo, we have Loida Vidad. Madi nga makita tinagan na. Sayang. Arizala Corpus. Ayan. And we also have here Elaine Rosendo. Mark Jos Coleman. Apo, Coleman. Kasi dati pagsilawan lang. And Daniel Cabal. Ayan. Good afternoon ka from Hawaii data. Grupo. And ASL3. Ayan. Timbag. Habda mo tumutawag. Sino? Ate, agsigsigir kanyak. Tiko, dahil ko. Ti Padanom. Okay. Pag-greet kami man amin. On the way to Rojas kami for church service. Kuna na ni kaanak ni Odessa. Hello, Jojo. Keep safe. Kanda kita anak yung ni JV kani Joroni. So, ni Joroni ni JV? Jody. Kaya nga, ganun na yun. Ayan, apo, di kanta balong Jojo, ano, bibiyahe ka, kada i-video ni kaanakan nga Odessa. Sana i-upload yung Facebook. Sana i-upload. Kaya naman, ni Sir Jojo, no ka? Wala, siyempre. Ayan, Manong June, kan, Jan Mark. Isa pa din. Apay nga naglay kayo og kanta. Uray siyak na lay nga, kunana mo. Wala. Mayat sa dayta nga, adon, natambakan katibasanan. Si Kamaw, gamay. Naimbagal daw yung manong kablawak man amin nga Salvador family. Dito'y barangay Tanggal. Nang runa-unay kini ang ilo Salvador. Patokaram man manong tay kantang at tagapulot. Agiyaman ak unay from Yolanda Aguirre. Cordon Isabela. Good afternoon keng ka. Katapo, nagsaka ka makangag nga usto ti panang ibalikas mo ti Aguirre. Tay di damdam nga ibagakak. Aguirre. Gaputa social ka ni so Aguirre mo tayo. Brother June and John Mark nagmayat. Tay tao nga nangisit ti siko nang tay nangisit ti panagpuspuso. Kuna ni kabsat nga Emil Castillo. Stomot kiti. Usto launa isong karagraman iti for Decado Production Incorporated. Kumatkatok kami kengka kabsat Emil tamakitang kay kakuma iti programa mi nga iyat nagmadamdama ito'y ere. Ayan dimliplipatan ko mangiti mangiburay kadagit nga blessing mo. Kata anang ata basa ko dito nga program tan. Ano jay? Nga road, amom nga kalkalpas di ba iti may isang nga dilubyo. Banking, dahil kita man, ilusubin. Banking. Ayan. Kaya't milang apong ipakaamo, ipiyat nagtana. Ipakaamo kada kayo nga iti agdama kat dati programa ti for the duo kado ami apo dagiti FDD Production Incorporated, iti Sweet Radio 97.7 Santiago City, sa miweng ti FDD Hong Kong chapter wenno asosasyon dagiti Ilocano nga DJ Hong Kong apo kastamat kadagiti stakeholders ang nagtaw iti na dumadu mga sulit iti lubong ken amin nga ayat tumulong para kadagiti biktima iti kalapas a bagyo Alawin. Nakapost ako sa Facebook wall ko kat napauluan da ito iti pamadpad. Ayan. Mom ti pamadpad. Pamadpad. Pamadpad ti pisin. Kas jay. Pamadpad ti paulo na apo ti programa ti Ford. Pamadpad? Agor ka? Pamadpad. Bawal damdama deta. Formal pa lang. Kat daiti apo kata relief good operation. Ayan para iti nasusurok ko mga 50 nga familia. Kat maawis kayo nga rud. Dagiti adaan pasit wenno siya sinuman nga dati panangisakit na iti pada na wenno no ti ko na ni kabsat Emil nga dagiti haan nga nangisit ti puso na. Ayan. Tanang isit ti siko tanga matis ti puso ko haamot. Ayan. Nga dapat nangisakit ti pada na nga tulungan tayo dagiti biktima nga makabangon iti kalapas nga delubyo. Anyaman na po nga yung mga ipadanon kadakwada. Kas kumapagas, noodles, dilata, lupot, asukar, ulis, biskuit, refrigerator, TV, microwave oven, plancha. Gana say? Aircon. Gandoan, aircon kanda dumapay abong mabalin yung iyawat kadakwada.
Joke lang dagito duma. Mangrugi kami na pong ag-collect ingana November 3. That hati deadline na November 3, 2016. Ket target apo iti target date nga panangiyawat ket November 5, 2016. Adon apo ti nangted kada kami ngamin. Adon ti nangted iso nga ginandat mi apo nga pati istasyon ket mga awis kami bareng lang apo no dati mayat nga mangted. Itadyo lang apo kada kita nga donasyon nyo kanyami personally sa munisipyo ti Ramon wano dito Sweet Radio 97.7 apo kat dagiti mayat-mat apang gumidan kada kami itulod mi apo kadagiti biktima ito no November 5 ibagayo lang apo kada kami apo kadagiti taga munisipyo apo nga nangted kada kami. Thank you very much apo. Isuda apo ti nag-initiate DJ LGU Ramon dagiti office mates me. Dahita nga rod kat may isa nga sunata ti isagot mi kadagiti amin nga naayat nga mga mangted apo iti donasyon para iti kalabas nga dilubyo. Nga rod da ito iti sunata. Si DJ Hans magbibigay daw. No? Negosyo't dita ulong inal daw makumikum nakairwa mamon. Nagpintas pagtaeng nga mamin tumangat kaniya di ka pa'y agpala. Tunggal makwentang tinaganan siya di kagrupag nga agyaman aside genti kanibusanan anyat makunam lunyat aramid mo isut maganap mo taisut impaay mo taisut impaay mo Nakura pa'y nutaraon awan pa'y di ka pa'y agtinay. Di tauno na baknang amulat mangibingay punot ko ng tatay. Tunggal makwentang tinaganan siya di kagrupag nga agyaman anyat makundam lunyat aramid mo isut maganap mo taisut impaay mo taisut impaay mo. Maganap mo, taisut impaay mo. At dapay panawin mo nga agserbikin apo kadipaay mo. Kadipaay mo. Kadipaay mo.
Para kini Odessa dahil ito yung kini Jojo. No siyaktot mapagasatan may kantakin inakaywanan kawis ngayon kay pabulot ketjak tubulos amulitan amin tungay nakmasabat uray sa iro inakiseman no siyaktot mapagasatan no siyaktot ag kapitan kapyaken tal na kang runaan amin to abutaan pendaek apag pandangguan amin to adaldalan madalusan masilawan ano siyaktot ag kapitan Na magmagangamit yung karap ko ang kape. wag kagawad ag tiili jakto ag lemeng nunda sang ili nuwad tuwag kasapulan si dadaanak nga agserbi jakto bulos nga aganar taipa ay kunto ti umili wag kagawadak iti-ini no mayor ti pagpanagat no taparabor agiwarasak jagam din ti pirpirak tati kayat kumakapagserbiak dagitian anik ekti uping lakay ket mapatgak no mayor tot pagpanagat no gobernador akton amin adalan ket masilminton amin to pagbasaan pati kolehiyo libre to tuition libre to ti ospital no di magasan pati paitabon no gobernador akton no sa akton na presidente amin na panagton ket libre pating to eroplano pati pay barko awan ti flete libre to tiyak balay pati danom pati kuryente ano bay sa akton na presidente Agangas naman. ay nangin dasanggasat awan diploma awan nagadalag awan ti maikarig amin na panag ket arapaak umnon amagmagnaak agrorondak ti agpatpatnag barangay tanot nagdasalang barangay tanot nagdasalang Apo, nagatong nga request at apay di kaya dagiti kasawa nga kan. Apo, iti Parang nga patigatos sa tabo. Sikaw. Rot. Anabali. At nanto ti grand alumni yu di J. Balong. Ana iti makunam. Balik pa nakimiting. Apo. Iti kalmansa. Iti meeting ka. Okay. For further details, dapat tumatawag man dito. Please contact teacher Dora. Super. Kanya ka mo yung mesa. Thank you kano. Thank you very much kuno ni kaanagak nga Odessa. Nga dati nakalablab basit iti lipstick na 24-hour red iti kaya na po nga lipstick. Naimbag nga Domingo yung amin kaaruba nang nangruna kanya yung manong June ken ating JM pagkablao mamatay anak ko nga ni ang birthday ito na Martes ken amin nga dumdumngeg dita Baluarte atay man sikat bak ng ko kuya, thank you very much and God bless you. Ading June pakigreet si Venus, advance happy birthday ko na ni manong kunal pason nagreet tayo ni Barom nga ni Nicanor S. David Junior. DMD Pau? Doctor of Veterinary Veterinary Medicine. Veterinary Medicine. Idol, patukar man tayo. Madlaw ni babae. Nung napagustuhan ti Rabi. Yan. Yan pangablaw mo ti Uncle Robert. Toy Plaridel. Ayan. Good afternoon kang Uncle Robert. Ayan. Kindi mo na mo no. Sino tinangkwa? Robert. Sino data nga Robert? Kablawak man na. Tayo girlfriend ko nga ni Julina De Leon. Nagpintas both as you watching from
California. Request mo tayo laglaga pumawan nagkurangak. Kuna naman. California. Apo, ada Michelle Gavino dito. Ada pa Michelle Gavino di dyan. Talaga Saan naman yan? Adi nga Michelle, di na mo ti susurutan na Facebook Live. We know they MixLR. MixLR is una. MixLR is application app for live streaming, audio streaming. Yan. Kat, Nag-text ni Ate Odessa. ano ko na? 9 messages. Ano nagkadumot dun? Teacher Beth. Ayan, Teacher Beth. Madi na tuloy meeting ka no? Kuna na. Sige, announce yo. Apo, puted. Guess kayo ton alumni homecoming. Of course. Umiliwak na ganti homecoming. Haha. Teacher Odessa. Sige, plug pa more. December 30. Yes, data apo. Iti awon 2016. Kaputan na gato discount na kita anak ko pagpaspasa dito Jet Montessori School of Ramon Incorporated. So ay kat sulit-sulit hindi mo tagi plug kanyatan. Adang arot iti general Alumni mga General Assembly pang barangay mo. Grand alumni homecoming. Dita amin apo nga naggraduar. Dita pagbasaan ti Jet Montessori School of Ramon Incorporated. Maawis kayo apo para iti Grand Alumni Homecoming. Entitled Umiliwak. Siyempre, ti kaninyo ta, puro pinakbot. Diningdeng Ilocano yan. Ilocano. Bawal mo iti naka English ti kuana sa una. Bawal pa iti naka-gown. Ano nga nakapang taltalan? Pang taltalon na tayo pang kagsik ka kasjay. Kasi ti... Dato gumawa kumpay, tabas. Agita launay ka nga. Pagtampi dita. Very unique. Tapos iti merienda yo, banana Q. Nilintang tarong. Ay, mali, nilintang kamuting kahoy. Kita launay, nagmaya man nga design ng dita. Napaya. Tapos iti sound system yo, radyo lang dapat. Wow. Nga sound system. Sa mobile lang baga nga sound system. Ayan. Anyway, apo iti nang tariman nang tariman nang kabil apo iti pangpapintas ti lugang medical mga ganit. Ampong nga ko na mo din. Kinamag dagiti nang ikabit iti rail di barbaro nga Innova apo nagmaya mo pali mo nga pagkaptan o Washington. Thank you very much apo iti Luxury Car Accessories iti National Highway Santiago City. Iti sangwanan apo ti Save More apo nagsayat iti Save More dominan. Nagsayat ti servisyo da apo tayong gana tartarimaan ay agikap-kabit dati spare pa iti apo di dyan na accessory ti lugan libre apo ti merienda. Uwang nga ro, doon sa barno, agpa-sponsor da. Libre apo, ti merienda, nga na di kami, nagadointed da kanyami. Siguro tapos, naglakapay. Duwa nga lata nga tinapay nga nagapu natayan sa din. Release ko. Uwang, nagati variety cookies kung kuna, nagati merienda da kanyatan. Aglalao ka na. Aglalao ka. Joke lang. Tilad da. Anyway, apo no kaya iyo tinapintas ka na laka apo kasi ako mag-seat cover ko tatanga maroon ti color na nagaputi jay naglaka nakigdutak iti na pa ang aming gimatang kulturoy pa inya. Yeah, iti gimatang aji Manila iti seat cover kat 2.5 apo kanya na 2,000 laeng. Dapat libre na nga kuha insikto. Ayan, good afternoon mga kini Princess, kini Randel de Gracia, Patrick de Gracia, Pristine de Gracia, kan Aida, Ira, and Ariana Ugalde. Ayan, mga anak yan ni Ate Del, iti LG Ramon Isabela. Thank you very much for listening. Ayan. Anapay? Ditiwan kita mamag. Auntie Gina. Tila da bagbagayaw. Si kayo talaga. Auntie Gina. Ayun, nakita tatay ni Bigo ya. Si driver na tatay. Nasabat tanga. Ni Bigo ni driver na tatay. Ay, Diyos ko, kung amin nakita. Pau. Nakatint lang amin. Wino, dati color na nga talaga. Talaga na abo lang ti mata. Ay nalabong ko na. Ano talaga nga nalitam ti bagam tatay. Sep-seputang ka kahit. Baka mo ba baka matimplan na dito. Baka no bigla latang may padumutom dito. Higitan. Okay. Kabla awa man tay girlfriend ko nga ni Julina De Leon nga review. It's me Jay Lazaro, Iti Jones. Nako, review ka no. Nya ti review na pang board exam. Exam ti ko. Hello, Kabsat June and Balong January, Kablawan Manisis,
in-law ko, ken brother ko, manang Lisa, ken manong Danny, nga kanayon nga dumdumngeg kada kayo, inaldaw. With, inaldaw, mo programa sa inaldaw. Every Sunday ko na nasiguro dati ni Maday Kamsat. baka inaldaw da nga buy-buyaan. Replay ta. Kat with speaker pa, apo please, pa-request man tayo Victoria, i-dedicate ko kang kuana. Apo. Thank you very much ko na ni Kamsat Kathy Cabal Salvador, iti Hilo, Hawaii. Ayan. Binati ta ni Kuya RJ Tambayanan. Kibati Good afternoon. Kuya Joseph Agtanap, ditang Kabatuan, Isabela. Kinagidik-ding-dingag dita Aurora, Bagnos, Esperanza East, Damanong Junior. Ayan, yung gaya man Malvin, at gaya misuda tatani man ng Virgie, hindi ka nakakita di post ng kiwkiwar iti bilag nga irig. At si Mang Pat. Si Mang Bat. Madingarod nga nagpakata. Madinang pakaamo. Madinang pakaamo. Basta nakita latan gagawid kaya man. So adit tani man ng Virgie, katagiti amin nga kabagyan, kakabsat na gagayim na dita Bagnos. Bagnos, Aurora. Isabela, good afternoon kada kayo amin dita. Kat, ato request ni Kapsat Kathy before we say goodbye to our first Set. Ayan, ti-request na para kano kadagiti kakapsat na gagayam na di jaya Hawaii. Napanak, nagpasyar, ijay downtown. Sino ka duwa mo? Siya lang. Ada na sabat, ko abalasang. Diniplak mo? Kinit, dayak, itikan, nigit. Imisem, nakasamsam it. Victoria, tinagan ko, kinunana. Inarem ko ni Victoria itinabayag. Nupay kasta tibanag na inanusak. Upramon ket dimteng ti aldaw. Napalaos iti ragsak ko ni Victoria inaklonan to'y ayat ko. When naganas tunggal aldaw nga aglabas, tunggal adda ni Victoria iti den nakoy bawalata. Ngem malas ti amin amalas, inangaunak ni gasa, ididimteng ti maysa pasamak. Idi napanak, nagpasyar, ijay balayda. Ni tatang na, tiinak nakasarita. Adya ko na. Ay, barok, pasensyakan. Daawanin ni Victorian. Intaray day-tay adik akaroba. Naramod mo. Rayam. Excited lang. Sakit, tinakem ko, itinapasama. Ket napanak, naginom iti arak. Tigasat ko sinang sangitak, taawanin tiliw-liwat ni Victoria. Ket awanin iti denna. Naglabas ti aldaw bulan kentawen. Nadamag kuha ni Victoria simbang peten. Hindi na pasama. Dagus kuha sinarungkaran. Good. Mailiwak unay
ken kuanan Inan anong nga road? imadamit ti ubing nga kadwanan Ay, piman ka nga road. ket di ta tinagpatenggaan daytoy kantat Yes. ti istorya may panggip ken ayat ta nagsubling ti liwliwak ni Victoria sinublianak nubitin ka doble madenggen daytoy kanta nubitin ka doble madenggen daytoy kanta Nga road, dito ti umuna po nga paset, iti programa mi nga napolwan. At da kami manan dito lang 97.7 Sweet Radio, Radio. Santiago City. Kagsubli apo ti 40 kaduwa, kalpasan, di sa magmamanunga ka nito. Naimbag adamag, kadagiti adaan motorsiklo. kadagiti nahilig amang pataraki motor na Kan dagitay adda ti prensya at motor na. At ito yan ti Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise nga pakaalaan tinala ka presyo ti piyes-piyesa na siri ba mekaniko kan di kalidad na serbisyo. Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise ket bagay kinimat matunan da Mr. and Mrs. Bong and Jocelyn Lactao. Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise. Dahil ito ikat masarakan sa Depurok 2, sulit ti Bonifacio and Fernandez Street, Bugalion Proper, Ramon Isabela, Asideg de Manos Hospital. Iti Chief Mechanic dagat ni Mr. Marlo Pabiling. Nagsaya dadabag, para man. Motor mo lulaw, rogya ko na. Igumatang ti pyesa, taga Simbula. Apay mabalain? Mabali! Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise. Daituyon timang paduras si panagbiag tayaman nalon. Kabaruan na teknolohiya ken makinarya asagot ti Agri-Component Corporation. Agri-Component Corporation pakagatangan ti Kubota 4-wheel drive tractor, transplanter, harvester, ken kompletong rambientas para iti traktora. Kanda dumapay nga likamon para iti nanamnam aya panagtalon. Agri-Component Corporation kat 20 kat 3 na tawanan nga agserserbi kadagiti Mannalon. Kumpanya amang tarabay ken mang taripato ti pagsayaatan ti Mannalon. Agri-Component Corporation para iti dumapay nga impormasyon agpasyarkay kadagiti opisina da nga masarakan sa Jai, Barangay Tagaran, Kawayan City, San Andres, Santiago City, Sangwanan Laeng iti City Hall at dapay sa J. Rojas, Solano, ken Tumawini. When no tumawag iti telepono 078-652-0121 652-4296 ken 0915-494-3313 Agri-Component Corporation.